Dato mga palangguan mga total ng palangama. Jadi negara kita dan niya wag pawak to sa mga kapagtagan sa nakuha pagpagi tawa magsigan kita ulan. Kita araw yan natin sa pangatin ng mga pala sa Pilipino sa kanyang mga ako papuya kami tantuan sa wadahon ko na napay na book or tantuan panitapat dan Magsyukur kanyo katantan. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه واتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Jadi mga kakasih hatiranan, waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala masih kita niyo amin piangajian na to limabay dahin ayat kaanuman Suratul Taubah min farman sinallahu subhanahu wa ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafatu qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatun min Allah wallahu 'alimun hakim. Naketagnan tana sarta nasabot ta in upat sinip sin amuin mapatot tutok balan jakat amunain jakat wajib nasabot taroon muna in upat long ta tiagnaan sin al-fuqara wal masakin hikarwa al-amiluna ala zakah hikatu iban sinikaupat niya al-muallafatu qulubuhum kasanad to nalilay katan manjari lumatun kita bihayaon pa hikalima pagtawagon ar-riqab wa humul mukatabuna alladhina qad ishtaraw anfusahum min sadatihim. Laung niya impag-ianon ar-riqab amunain mga sila ini pag-ianon naghinang kasulatan laung sin bahasa ta hati niya labay ring amin piyagtayak kupansin ipon iban sin tag-ipon pag-ianon doon hay namin pag-ipon aun pahatimpo nakaunayad to ajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam atin niya yung mga ipon dunhan aun daing kanila amuin long ta mabaya makapuklas daing haamuin ini pagkaipon niya pa asupaya siya mamahardika mabaya na singkatan naman jaribihon niya in baran niya daing haamuin nakaipon kaniya atin niya manjariad to amin lugnak imbayad niya atawa inut-inut diin imbiya mga kapagtayak kupansin nakaipon kaniya iban sin ipon bang maunuin lukay bayaran bang sa pa mainut-inut iwad bang aun hi kabayad bihan lugnak nabayaran niya lugnak kasupaya in siya manuito yan mahinang masya mahadika wiya na sin kamatauran dahil mga manusia
na amoy iniin biya mga tutukbalan sin jakat wajib amunin na itong laungta hikalima biya sin mga kanda Bilal yato Bilal ibn Rabah amuin laungta ipon siya ini Umayyah ibn Khalaf na siya ini laungta hawak to kasud niya pa agama Islam amuin di siya atin niya nakadungog siya sinamuin pasampay sin ini risala sin Allah Ta'ala laway ring hapamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam naman jari ini nagsahada siya doon haon naman jari diugalan inamuin tag ipon kaniya sarta pabalikon siya papagtag-iponon kan hubal bihan sa sumakawa in pagbalik-balikan niya in kabtangan ahadun ahad sampai biutangan siya sin batu ini dengha ini daghal niya yaon nampain ini batu bang siya laungta makasampig in paista pabato hatim pumapaso nabiya kausin amuin biutangan sin baka kayo amuyan sa sumakawa in tatas si Bilal ibn Rabah wala to siya mga napinda masi-masiin hugot sin pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala doon hayan pag-ingat sin Abu Bakar as-Siddiq amuin piyanaw madto ini sin daak niya hi Umayyah amuin bini hi Bilal doon haamin bukon na tungod sin amuin kiyawi niya kang Bilal sabi ito kaya ito niya nain uno yaon tiyay ma niya amo nain laungta kapukla si Bilal dahin haamuin pag-ipon hi Umayyah ibn Khalaf doon hayaon amuin miyahar dika siya sa roon doon sin Abu Bakar as-Siddiq amunain laungta nahinang muadzin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hi Bilal karna marayaw in suara niya sarta matanog iban laungta aun siya biya mga ini lano sin amuin tingog niya marayaw to dungugon bihan naamo yan laungta in hi Bilal sambil in siya yaon buhi pa siya biyataan na siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin kiyarungugan niya in sakudsud sin ini sinila si Bilal dito halong sin surga pasal sin tuyo niya magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala naimbiyasin kahalan niya mo na yung mga sila namisin baran nila ring hatag-ipon kanila amo na yung pag-anunlong niya al-mukatabun alladina qad ishtaraw anfusahum min sadatim amo na yung mga sila amuin naghinang sulat laong tawihan sarta amuin bini niya nain baran niya ring haamuin tag-ipon kaniya bihan natatkala kaya bayaran na amuin longta ini tag-ipon kaniya napuklas na siya ring ha kuan mahadika na siya na ini lamod siya ring ha ini dirihilan bihan mga bihad to in butang niya na hati niya makapuklas siya labi-labi na to din nag-ipon kaniya ring mga kafir doon ha ini manunjuk pa in Muslim magtay manghud di man jari ipunon sin tay manghud niya in tay manghud niya sabihan nahinang ibadat sa lago-lago in amoy in magmahadika sin ipon bihan
Nasa lamod siya ring hasinip hikalima sin zakat wajib. Amo na yung pagtawagon ar-riqab. In hikaunom niya al-gharimun. In pagyanon al-gharimun amo na lang tain ini pagtawagon doon haon siyabot sin ulama mga kaulamaan tamantuyan in ini amo na putos lang niya sin utang, amo hindi na nakagausan bayaran in parutangan niya. Inasalan niya ron hay ni pag-ianon na bagi magdua daing ha mga al-gharimuna li islahi dhatil bayin. Amoin na putos sin parutangan hambuok daing ha mga tao amoy magpasulot bihan ha tao nagsasagga. Kana paghali daing haamuin kangian jumatu iban sin maaunin pitna bihan. Sabab na in mga perkala bihay ini laung ta malapay in aso kampung sin tauha bihay nin kahalan niya bang sa upama maaunin paglukos sin pagsukot bihan hauno. Sabab yadto in tao amin aon parutangan niya labi-labi na yung mga ini nasabutin nilang niya al-gharimuna li islahi dhatil bayin amin na putusin parutangan pasal inhinang niya amin magpasulot ha amin tao nagsasagga biyan amin ni nasabi ito insiyayaon apabila aon dun haon karungukan niya naaunin parsaggaan, magtuy siya sumud, madtupa, ini palauman nila, dahon niya magbisara, imaksod niya suluton, hasupaya wayroon parsaggaan, hasupaya wayroon kangian jumatu, supaya wayroon pit na maawon, doon hayan, na aon waktu lang ta, matumao din utang niya may ta, sabab, in siya, di siya mag-ugha alta niya, bang mayan ini hikapa halulay niya inamuin, long ta inalta niya yaon, sin dua magsagga at dua tumpukan, di siya ini tali sin ini alta niya, karena sin dayaw niya. Na ini ni, manjari siya, alamod siya long taring haamuin, dirihilan zakat wajib amo na ini kaunom dunhan sampai biyayta dunhay ni sin mga kaulamaan ini misan pengkaunan niya dayahan hasarta karna in maksud niya magpasulot hataw nagsasagga na aramikyan ini ibadat ini sa lago-lago ini tungbasin Allah subhanahu wa ta'ala amuin laungta madania in pahala sin dua ibadat sa lago-lago amunain ibadat sambahayang iban sin ibadat pagpuasa amuin bangsa upama maaunin ini kahalubiluhan iban maaunin pitna na aun waktu mahinang sabab sambil in mga manusia jamaah muslimin bihan masasaw di makapag-ibadat marayaw na sabab yadto amoy ni indeng ha mga tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga sila amoyin magpasulot bang aon doon nagsasagga at tawa ini karuan nilong niya kanganan siya amoyin ini kuan siya, nakautang siya, hapag kahinya, kay manghud niya bihan, pag-ubos sambil, amuyin, way na hikabayad niya, hati niya, naubos amuyin, unuyad to, wala, biya mga, baak siya, biya mga, usaha marayaw, doon amin pagbus niya, yad to sambil, nagbangkat mamangkatin uno niya in parutangan niya naramikyan in yaon
tutok balan day sabsin jakat wajib. Naamad to in hikaunom. In hikapito, al-ghazi fi sabilillah. Amunain sila magluluwas lungsad, haraan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amun pag-anon al-jihad fi sabilillah. Amunain, ini mabaya sila masyahid, karena sin pagbugbog haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan, indeng ha mga damikyan sa reo-reo amal. Amo in sambil yabaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga sila amo in nawapat long na syahid karena nagbugbog sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dunhan sumukat patuhan Rabbul Alamin, mikibuhi magbalik maripadunya, misan makapila sukaton nila rapa Allah subhanahu wa ta'ala mikiwing maripadunya supaya matay sila bukon makapilabihan ha ngan sin Allah subhanahu wa ta'ala karena sin nakabidda in tutong basan sin Allah ta'ala kanila halawon sin surga. Naamoy at tulong ta al-ghazi fi sabilillah. Amunain magluluwas lungsad haran sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Nain sila ini dihilan sila sin jakat wajib. Amuin ini hikatarang kanila ha pagbuno nila. Sibo daing kaunan amuin lugya sin madto hasupaya hikapami nila sin uno-uno na hika pakusog sin pagjihad nila biya na sin hikapami nila sin amin pakukos nila marayaw ataw hipami nila biya mga kura biya sin timpo na kaunayad to sa sakatan in damikyan lamod doon hayan lang ta in pag napakanya pa baran niya iban pa family niya na hasupaya lang ta di hika ini sasaw kaniya in paglawag sin kabuhianan nito pasal sin pagjihad fi sabilillah supaya aon kahanong sin pangatayan niya doon haamuin di na siya kaunitan maglawag sinununo kakukunahan niya. Naamo yan. Na ini biyayta sin mga pukaha isiyusin makakaos lang ta amuin ini dimihilwihan hatungod sin jakat ini lamod doon ha ini in lang tapag-ianon amuin mga talibul ilm amin mga magtutuntot ilmu ha sara sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab lang niya dirihilan sila ini jakat lian al-ilm dakhilun fi al-jihad fi sabilillah pasal in ilmu amuin lang ta paglugtuan sin kita ingaton lamod siya ini daing ha jihad fi sabilillah. Amo ini. Nasabi ito ini dihilanin mga talibul ilm. Amin mabaya mga magpa sung sin pangingat nila hasupaya mataod in makahampit sin ilmu diara nila mataod lang tain amuin mahinang alim biyan karagdagan in mga jahil halawon sin likosan lang tasin
bangsa Islam, mga Muslimin, na amoy adtuin longta dahil nga mga mapatot pag ini sakapan si mga sila mataudsin karena nakarihil kaw gasto pa mga sila magtutuntot ilmo na katansin paglugto niya ron hayan tutong basan sin Allah Ta'ala magsibo iwan sin amoy gasto kanila sin pagtuntot nila ilmo. Bihan yan kalagbuan niya na hasabiad to kaibanan amoy kiyahatihan nila kamaksuran to sin pagyanon pagtuntot ilmo haran sin Allah Subhanahu wa Ta'ala nagsibo iwan sin pag jihad fisabilillah hati niya amoy magasagdugo hangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pagbawag bugasara sin Tuhan Rabbul Alamin na di sila maug sin alta labi-labi na alta iuulinan nila bukon kanila inyaon kiyaon sadya sin Allah Ta'ala kanila ipapakay hasupaya mahinang nila ibadat patuhan Rabbul Alamin. Naramik yan dahil mga pukaha iniwita nilaroon haon sampay lang niya hiyaros dihilan mga amin fakir hasupaya makapag-naik haji sila pabaytullahil haram bang laungta sila amurakuman nakapin kanila rukun kahinapusan sin ka-Islam amunain pag-naik haji manjari sila to gastuhan sin jakat sin alta sin mga tao mataod alta. Naamoy at tulong tain hikapito. Hikawalo niya, amo na yung kahinapusan, laong niya Ibnus Sabil. Impagyanon Ibnus Sabil, al-gharib, al-munqati'u bihi fi ghairi baladi. Amun laong niya mga tao dagang bahati sim tao rakang ini wayron na so kampung doon haan pag-uwos nalingko si hambok lokal bukon hula niya kakunahan niya yaon makawi pahula niya nasabi to dilan siya hambok sinip daing haamin jakat yadto hasupaya siya makasampay mui pahula niya. Naamuyan laungtain hikawalo kahinapusan niya amo na yung pag-ianon Ibnus Sabil amuyin anak laungta bihan hatisin sabili ni wayroon na unoy niya wayroon wat niya wat malaing kanila Allah Subhanahu wa Ta'ala karena way asong kampung niya masuok niya wayroon makakilakan niya sababin siya tao amuin misan siya yaon halawman si mano siya biya impananaman niya isa-isa niya sabab wayroon aso kampung niya nainyad to manjariyad to siya doon tukbalan sin jakat amuin hika uwi niya harap pahulaan niya nainyan pierdo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala faridatan min Allah hati niya ini giaganta sin Tuhan na to Rabbul Alamin tiap-tiap sinip doon hayaon sin pagdihil kaniya na inyan lawiin pangingat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sin kakahinang sin kita niyo bang nato kiya tunay ha amin biya sin piatarang sin pamu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam nari katapukan in Allah Subhanahu wa Ta'ala sin hinang nato wallahu alimun hakim nalunal to din Allah Subhanahu wa Ta'ala kaya ingatan niya ingkatan kignot kahibal na to ayaw himibal kita niyo misan kignot sadya sin bigi jantong na to kaya ingatan ni sin Allah Ta'ala imaksud bang harap na to pakain sarta si hakim Allah Ta'ala pandikal magpatuk sin
pakaradyaan singkatan ipon niya. Bihan. Bukon sa jamano siya. Lamod in tumbu-tumbuhan in kahayop-hayupan in katan halaw man sin langit iban sin gumi ini yan katan in ipon sin Allahu Ta'ala way natiwas misa ng buok kaya ririhilan sin Allahu Ta'ala na ay mga sila kaya ririhilan matao dalta makapalabi sila sin taod sin amal nila rin sin mga tao kulang bang sila maingat magpakay sinalta der ini yaon halawman nila. Amad to mga katawtay manguran aakama Islam in biya mga hikawalo na jukop tahabyayaon insyaallah subhanahu wa ta'ala harugaing waktu insyaallah ta'ala na ini hibay tana in biya diin in kaagisin pag ini pag ianun sin walo sinipyad to iban biya din timbangan niya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, subhanallah.